Hello Baro, welcome biang Shet English ke channel ke jong ah. Iki tu ki bam itu yang ngaketangi me ba mau long ba kane ka de ka personal vlog channel ke jong ah. Ti iki tu ki bam pajupet iki video ki barin ki jong ah pila ban pet. Ba mentah ka snipat kane ka new video ka de kumno bingin Shet ke English breakfast. But kumno bingin clear ya ka sha Japanese ka ba ki juk hot matcha tea. Ti stay tuned. Dia perlu lok mentah bangan pen EP ki ingredients bagi hitiar ki bangan pen don kam abang ale uni matcha tea te uni matcha tea udi Japanese matcha tea udi powder brong jangam uba ki le no slow bagi juk hot u matcha te ki don ki nutritional facts hang ne baru khat ki 0% tang kane ka dietary fiber 3% mut ban penyerap ya ka digestion te ki lap ni hani kumno ki direction ban use kumno ban clear te ngan sa pen EP kumno bangan le. The next ingredient is some vanilla syrup. Ban pentiang ya ka sha kendiat naman nganum use ya ka sini. Dapat ngan pen EP ba ka jat dut ke bangan use ha kene ka sha de ka oat milk kidun ki pa use to give we ki jat dut banga kene sian use ha kene. Next ngan pen ide ginger sha banjar itu powder sha. Next part ude ne milk frother ban pen sebok ya ka dut. And last ude uni whisk bamboo whisk uba ya ban use ban klek yang tu matcha. Abangan pendat kamu ban bu ya uni ubang ha ka umkrut kanang bo expand. La ban clear ya uni matcha kat kum ke jingkwah ke jong pi ngah ban sip uni ginger sha nomor ki ong ha directions lada ngamle bha kon barang teli ngah ngale kumba lai shamo ye lada pi kwa ban le yan di tang shi glass te pila ban le tang shi tang shamo. Da pila da blut ti pila ban the ko saat kumbalai po na sau po amala ti pihak ban wis ta ubang wis hadu mendak sebuah ha. About 300 mils of oat milk. We're gonna froth it now. I'm gonna add some this vanilla syrup, just a tiny bit. And tapat, and add about 3 ice cubes, maybe 4. I'm gonna add some milk. And tapat nga latte to matcha honey bilad. I'm gonna add some matcha on it. And then is ready. Ngin Shet English veggie breakfast ngidon kami utit. Meat free sausage, madu sausage pamdando. Di sau bun beleng ngidon ni Rymbai tangba ude English version jong beans. Di Hashbrown di upan upala kila klet kataru komba penlong round jandong similar kum alu chop.
And it's now all in there. 17 minutes. Let's plate it. I've got some sausages there. 2, 1, 2. Dia mentah perlog pila ihi kene ka breakfast kala long ready ban bam. Dia mentah syawangan bam nganti share kene ka matcha kaba ngal ada plate mene. It tastes good. And now we're going to have our breakfast.